nyuma yuko mu Burundi habaye ituritswa rikomeye ry'ikigo cya gisirikare ndetse n'ububiko bw'intwaro bukomeye cyane, bivuga yuko bwari mu bubiko bukomeye cyane ndetse cyangwa se ububiko bugari mu gihugu cy'u Burundi ari mu mujyi wa Bujumbura. Fisi muri iki gitondo nibwo haje cyangwa se bugiki ubwo byari mu ijoro nyine nibwo haje kumenyekana amakuru akomeye cyane y'ubutasi bw'igisirikare cy'u Burundi, bivuga yuko haje gufatwa ba rugigana cyangwa se abazungu 9 bafatiwe hari mu mahoteli yo mu Burundi. Ndaje aya makuru nyabaramburire 5 kuri 5. Ndavuga ngo nerekeze hano muri Haut Plateau, bivuga yuko ababirigi bagera kuri bangahe bamaze kwararika. M23 nta brag ifite cyangwa se nta mikino ifite. Fisi nawe hari ingingo zimwe udufitiye na watugezaho. Niko bimeze cyane rwose. Tugarutse no kuri tere y'imirwano ku rugamba, ibintu byakomeye. M23 bafatikanyije na General Sultan Makenga wa M23 mw'abantu mwe. Yongeye gukubita Tshisekedi, aramubwira ati n'ubutaha noneho ningukubita nzagukubita nkwiteruriye njye kunyuza akanyafu. Gote rero byagenze bite? Uyu nguyu ni ingabo za M23 zakubise uwitwa Koloneli Machano n'uwitwa Koloneli Maloke. Abangaba M23 yabakubise ku rwego rw'hejuru cyane, mu buryo tugiye kuza tubasobanura neza uburyo yavuze ati turava kuri umwe tujya ku wundi. Hagati Tshisekedi nyuma y'ibibazo byose biri kumubaho yagiye Katari ajya kubwira umwami wa Katari Emir, aramubwira ati nyakubaha rwose ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo nkenengewe ibintu by'ibiganiro bubivuyemo. Amusaba noneho n'ikindi kintu gikomeye cy'akasamutwe. Bwana Kristi ndakubwiza ukuri ntabwo byoroshye, ariko ngo umugabo igihugu cyose abimakigurisha. Yebawe turaje tubirebeho uburyo yakigurishije imyaka 90 kuri bamwe, yongera kigurisha n'abandi imyaka 100 ku bandi, ndetse none no muri Katari nako yavuga ati ngiye no wowe nagukubita imyaka 500. Iyo myaka se ukaza wakiriho koko. Yari ukuntu bigenda bisimburana. So ngayo nguko rero buriya yasinye yaka 500 ibigomba gushira. So ngayo nguko rero mu yandi makuru dufite iki Kristi. Fisi reka ngaruka hano mu Minembwe nyaboneka hano muri kano gace bita Kundondo. Abanyamurenge barimo barakora icyitwa genocide ikomeye cyane. Abarundi bafatanyije na FARDC na Wazalendo ndetse na FDR barimo barirara mu baturage bakabica. Na nyuma yuko mu Burundi ibintu birimo birabakomerera, uwo bita Sultan Makenga yarababuriye avuga ati nyaboneka mwave mu gihugu cyacu kandi twe tugomba kuba twarwana na bene wacu tukabashwa twabahumba. Nyuma yuko rero nabo mu Burundi birabakomerera, barimo arahindukira bakajya kuba bakwirara hano mu Minembwe bakajya kwihorera. Bafite ikintu bita ibintu bidasanzwe cyane. Yego bidasanzwe cyane. Ngayo nguko rero Kristian rero hagati aho rero ukuntu bimeze nanone, reka nkubwe ko Burundi buri kwitegura ikindi gitero gikomeye cyane. Za maneko zabo zamaze kubabwira ati ikintu gikomeye kigiye kuza kutubana none nyuma y'ibi bitero, turarye turimenge turabe turi maso. Uyu nguyu nyiri igihugu Evariste Ndayishimiye yamaze kuba nawe atitira ku rwego rurejo cyane, ahari guhamagara abaperezida ngo bamuhe ubufasha kugira ngo yirinde ibindi bitero bigiye kumuzaho. Ariko nanone harandi makuru ari kuza soka, Tshisekedi yamaze kumubwira ati wowe navyo ibyo uri kwigira, nibiba ngombwa nge nanjye ubwanjye ndaza nkwirasira. Ayo mayeri yawe uri kunza ari intwaro zanjye waraziriye, none urukuzo wiririshwa ngo bandashe ngo nta kibazo mfite, kumbi uri muranyiba wowe nta nisoni. Turaje tubigarukeho. Bwana Kristian rero ingingo yumvikana, akantu karayika rwose. Subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze hano. Kristi Empire waba uyiteye inkunga ku rwego ruri hejuru cyane. Nta kintu wabwira abadukurikiye mbere ko turambura amakuru? Nyaboneka tubanza dusuhuze. Ari kujyamo mani, ari kujyamo ndabikata. Nyaboneka mbanze ntuza abantu bagiye badukurikiranye hano mu Rwanda, muri Amerika, mu Burayi hose. Abantu bagiye badukurikiranye rwose tubabwiye ati inkunga tuba tubakeneyeho ni like, subscribe, share ndetse na comment kabisa. Ikintu cya mbere tuba tubakeneyeho kugira ngo natwe tuzinukire hano tubagezaho amakuru 5 kuri 5. Yego Fisi tatindara turambura amakuru yacu. Yego nyuma yuko mu Burundi habaye iturika rikomeye cyane, bimwe mu cyangwa se bimwe mu bigo bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bivuga yuko hari naho habitse intwaro nyinshi cyane Uburundi bubasha kuba bwakoresha. Bivuga yuko hari mu gace kabitse intwaro zari zikomeye cyane ara mu gihugu cy'u Burundi. Binavuga yuko arizo bakoreshaga badeployinga cyangwa se baha umusada bamwe basikire babo bayibarizwa ara mu gihugu cya Kongo,
aho bagenda bafasha FARDC. Ntabwo ibyo byo nshaka kugira ngo ngarukeho, ndagashaka kugaruka ku basirikare bamwe 100 bamaze kubura nyuma yuko Uburundi bo barakora operation barimo barareba se niki cyatera no turika, niki cyabaye kugira ngo bimwe mu bisirikare cyangwa se bimwe mu bigo bya gisirikare bikomera mu gihugu cy'u Burundi binacumbikiye cyangwa se binabitse intwaro zinakomeye cyane kibashe kuba cyaturika. Ubundi rero Christian ntago kugaruka kuri ibi ngibi twabigarukaho cyane, ahubwo ni ibiki byakurikiyeho mu nyuma, niki kiri gutera aba basirikare guhunga. Impamvu ya mbere irimo atera abantu basirikare kuba bahunga, Uburundi bwatangiye operation idasanzwe yo kumenya umugambanyi ninde. Ariko nta nubwo ari ikintu cyo ngicyo, mbanje kugira ngo mbanze mere ibintu ku murongo, kugira ngo mbanze ngere ku ngingo nyamukuru itumye twicara hano tukaturi kuri izi kamera kugira ngo tubageze amwe mu makuru akomeye cyane azinduka avuga muri kino gihugu cy'u Burundi. Yego, so agataho rero Christian buri ingingo yumvikana cyane hano kuri aba basirikare twavuze bari guhunga. Aba basirikare kubera yuko hari bagenzi babo bari gufungwa ku bwinshi cyane, barimo barafungwa ku buryo bubi, ndetse bamwe biri no kuvuga ko batangiye no kwicwa rugikubita. So agataho rero ni ukuvuga ngo bamwe rero bamaze kubavuga ati reka tube dukuyemo akacu karenge twigendere. Ariko nanone andi makuru akaza avuga yuko ngo bagiye kwihuza n'abandi kuko uyu mugabo bashaka kumubirinduraho abaturage bamurambiwe bitewe n'iki cyose ko kejo bundi ibiriya bitero byabaye byasenye inzu z'abaturage. Abaturage baramutakambira ngo babafashe, arababwira ngo bagende ngo bajye muri assurance ntabwo igihugu binavuga yuko haguyemo bamwe mu baturage, haguyemo bamwe mu basivili. Arababwira ati na assurance nizo zishinzwe kwishyura, twe ntabwo twabishyura. Rero abarundi bamwe nk'izo ngabo zagiye kugenda zijya kwihuza n'abandi bari barahunze igihugu ku buryo bikuvuga ko bari gutegura igitero simusiga kije kubirindura neva kakamubaho. Rero bikaba byatumye ari guhamagara ubutitsa, akongera agahamagara Samia Suluhu, agahamagara na Kisekedi, akavuga ati ndapfuye ni mu ntabara karabaye rwose. Fisi ingingo nyamukuru itumye aya makuru nza kuyabagezaho ntago ari ukuvuga ko kino kigo cya gisirikare ndetse na buno bubiko bwaturikijwe. Ingingo nyamukuru inzanye hano ni amakuru yabyutse atangazwa muri rukera rwo muri ijoro, bivuga yuko abazungu 9 bamaze gufatirwa ara mu buryo wa Bujumbura, amwe mu mahoteli akomeye bacumbitsemo. Bano bazungu bari bafite mission zigeze kuri 3. Bivuga yuko bano barimo barakorana bya hafi na M23. Abantu bamaze gutangaza ati se aho ngaho wo bita Sultani Makenga intera ye yabimaze gufata cyangwa se yabimaze gufata indi ntera aho yamaze kujya mu bazungu nawe yamaze kwifasha bamwe mu bacancuru bamwe baragenda bamukorera akazi. Ubutegetsi rero bw'u Burundi bwamaze gutangaza yuko Sultani Makenga cyangwa se M23 n'ubuyobozi bwayo bakodesheje abazungu b'abacancuro bakaza kugira ngo bahakinge ikibuga cy'indege ndetse no kugira ngo bateze ibindi bibazo mu buyobozi bwa Neva. Aba bazungu 9 rero bari bafite mission karabataka 3 nizo zabagenzaga. Bivuga yuko bafatanya amatelefone akomeye yandi bakoresha ku buryo bw'itumanaho, bafatanya mu mashini abasha kuba yakurura akamenya sinyare zaho ibigo bya gisirikare ndetse n'ububiko bw'intwaro bundi buri. Reka ngaruke kuri izi mission zabazanye. Bano basirikare cyangwa se bano bazungu bari bazanywe na mission 3. Iya mbere bari baje kuba bakuraho sinyare ndetse na radari biranga kiriya kibuga cya American Radar cyo mu Burundi ku buryo nta ndege nimwe cyangwa se nta kintu na kimwe cyagomba kuba cyakorekana. Drone zimwe na zimwe bagomba kuba bakoresha zagomba kuba zagenda guhungabanya umutekano w'abera mu gihugu cy'u Burundi. Kandi buriya ku kibuga cy'indege hamaze kuba havanwa radar, ni ikigaragaye ko indege yaza kugwa mu kibuga cyawe utigeze unayibona. Ntabwo yabona n'inzira na sinyare bari kubona yisenuye hasi. Bivuga yuko ari ugombo rumwe namwe babafatanye rwagomba kuba rwakupa izo sinyare ndetse na radar. Iyindi misi ya gatatu bari bafite rero ni iki, bagomba kuza kuba baza kuba bamenya ahantu cyangwa se bivuga yuko bano barundi baguze ubwirinzi budasanzwe baguze mu Rusiya bubiri. Icyari cyabazanye bari baje kureba ahubwo ubwo bwirinzi budasanzwe cyangwa se ubwirinzi bw'ikirere cy'u Burundi bubarizwa kugira ngo bubashe kuba bwaturitswe. Yego, kandi egare buriya niba ubwirinzi bw'igihugu buturikijwe nta kintu busigaranye. Ni nkuko barimo barabwira u Rwanda ngo bukure ubwirinzi hari mu karere ka Rubavu ndetse na Rusizi bubashe kuba bwarinda ndetse ikirere cy'u Rwanda. Bivuga yuko buno bwirinzi
abarundi babuguze kugira ngo birinde bimwe mu bitero M23 nibahindukirana ibisasu bitazaba muri uriya mujyi wa Bujumbura. Yego. Bivuga yuko bano bazungu rero bari bamaze kumenya yuko buno bwirinzi buri mu majyepfo ya kino kibuga cy'indege cya Amerika Ndadaye. Urumva ko ahantu hari hegeranye cyane. Iyo ni misi ya kabiri bano bazungu bari bafite. Indi misi ya gatatu bari bafite misi yo kuba baturitsa bimwe mu bigo bikomeye cyane by'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ububiko bundi bwari bukomeye bubitse intwaro zikomeye cyane zivuga yuko arizo zihava zijya gutanga umusadara mu gihugu cya Kongo. Amakuru angiraho avuga ko ahubwo aba bazungu sibo bagombye guturitsa, ahubwo bo n'ukuranga amerekezo ya nyayo simusiga bakarangira abagomba guturitsa aho ubwo bubiko buri. Ariko buriya uruzi ikintu gikomeye, buriya uruzi ko buriya umuntu utanga amakuru ari we mubi. Ntabwo ari we, buriya umuntu ukora misiyo kuba yarekura igisasu ntabwo ari wo bari mubi. Nicyo kigaragara yuko ari bo baba babituke kuko ni wo waranze amakuru nyayo. Niwe umva aba yafashe risque zose kugenda anyura ahantu hagoranye cyane akamenya eske bakora gute. Ni ari ibintu biguha akazi katoroshye, aba akazi gakomeye cyane, akagira aho ngaho akavuga ati izingiro ry'ibi ngibi rya byose nahanga atanze amakuru rero ya nyayo. Igihugu kiba kirimbutse kiridutse. Ni nkuko ujye ubona kuri tere umuntu agenda ara kuri tere akavuga ati murasahana. Buriya rero maneko nizo uziko maneko arizo ziba zikomeye kurenza abasirikari tubona cyane nibo bakoze akazi gakomeye, nibo bakoze akazi gakomeye. Bivuga yuko bano bazungu ikindi bafata ngo cya kinakomeye, bivuga yuko ibintu byabo baje babiteguye nyuma yuko bagera mu Burundi bafatanywe kimwe mu ikarita ikomeye bari bashushanyije yaho ibyo bintu byose biri. Ikintu cyari gisigaye bari basigaye kuba bahaguruka mu Burundi bakagenda gatanga amakuru avuga ati nyaboneka murasahana. Ubu rero sinatinya kuvuga yuko Imana ikinze akaboko ku gihugu cy'u Burundi cyane rwose. Binavuga yuko bita Nevatarari mu gihugu cy'u Burundi yari mu gihugu cya Ethiopia hari mu muryango wa Nuza. Baramusuzuguye muri Ethiopia, none se so wabyiteye ngo baramusuzuguye ku rwego ruri hejuru bamufata nanjye ngiyo banyakira. Bivuga yuko bimwe mu bintu amaze gukora aho amaze kuyoborera uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe ari amabara asanzwe nta n'undi muyobozi wawe wayigeze yakora. Nuko rero gukora dusimbukire ku yandi makuru. Reka twerekeze kuri tere y'imirwano. Kuri tere y'imirwano M23 igize gutya ibwira abasirikare bera babwira ati rero hano hari abasirikare bigize abawazarenda aba FARDC abacancuro bigize akarakajya he yashaka ko mugenda mukabanza mukabankubitira ku rwego ruri hejuru babi. N'abakoroneri babiri, umwe bamwita Macano undi bakamwita Makoro. Ese ko numva ajyaho ni impanga Macano Makoro. Nuko abangaba rero naba generali babotopukame muri wazarendo ariko bakorana cyane ku rwego ruri hejuru na FARDC. Abangaba rwose ntago batinya no kugikinca saba kicarana na Kisekedi. Ahanga rero byagenze bite? Ahanga M23 muri Masisi hano hafi na za Rubaya nibwo bari bavumbuye amakuru mu butasi bwabo bwuko abangaba hari ibintu byabo baba bari gutegura bashaka kongera gukora kure mu 23 bitaza kubabera byiza. Ariko ikintu cyaje kubaho niki? Ikintu cyaje kubaho Makenga yababwiye ngo mugende muhere kuri Makoro nimba ari Makaro gutyo mugende mukubite mutababarira. M23 bazindutse rwose barizindura saa 11. Abana bari bitwaje za bazuka ntabyo kuvuga ngo bayitwaje imbunda izino za yite. Batwaye amabazuka agera nko muri 5. Bashyira ku rutugu bareba ibirindiro biri kubita inkuba ziranure ibirindiro shwanyaguza. Iya uwa kabiri na bararekura yungamo mu gihe bakimunya mu bari kuvuga ati nibiki bitwa bumva nabo kirabantu ikindi 3 4 5 bikopra birabashanyaguza. Abana b'intare za Sarambwe bakuraho rero za K47 binjira barasa barakurasiye abasenze barabarasa koko ku rwego ruri hejuru. Abo bahuye bakiri bazima ibyo kuvuga ngo warafata amatekwa mwibikisi reka bira byararangiye nta bya matekwa byararangiye. Ibirindiro barangije n'ibisigaye bamena hesanse baratwika abandi barahunga bariruka. Mu gihe bari kwirukanka baba baburiye uwo bita Macano baranga ati Macano turapfuye turashize kandi ubanza ari wowe baze ndabona bari mu cyerekezo turimo badukurikiye. Rero bahise bakurikiza huyu Macano nawe uko bamukoze ibya mbere uwa mbere
nawe niko bamukoze ibya kabiri baramufashe baramunyukanyuka nawe barapapuskenga ari we. ariko tubibutse ko M23 niba hari ikintu cya mbere yahaze ni ukufata cyangwa se abo bita imvugo z'intambara. ubundi barazifatamwe ibiki na Tshisekedi ejo bundi si yazihakanye ko ari ingenza za M23. Nabo rero ntabwo bakeneye kujya kuzibika reka ifumbire. tubibutse yuko M23 mu bintu irimo irakora muri ubu ngubu irimo irafata cyangwa se irimo iratagetinga ahantu hanyaho, ahantu hafite akamaro, ahantu hafite agaciro karemereye cyane. Bya bintu byo kuvuga ngo barafata amasasu yabo bakayatesha agaciro, barafata amasasu yabo bakarasa basubiza haduyi cyangwa se umwanzi batazahantu yerekeye. reka M23 abantu bita aba specialiste barimo bariga ahantu urugamba barimo rurabera, bagahamya umwanzi mu mutima cyangwa se mu cyico, ntabyo kuvuga ngo barahusha. ari nabyo byaje kuba kuri abo bajenerali babiri. Rero bivuga yuko M23 yari imaze igihe iperereza ahantu bari barababuze, nyuma yuko bababonye nta kindi bakoze uretse kuvanaho cyangwa se gukuraho, guhanagura. Ntabyo bavuga ngo barahusha nayo gukorera Kristo. Rero dusimbukire mu yandi makuru ahari, dusimbukire mu yandi makuru hano muri Haut Plateau cyangwa se hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ababirigi ntange nzi ko ababirigi bavuye mu gihugu cya Kongo, nagakubeshya pe. Wari kare niho ubundi batsitse, niho bashinze umujyi wabo ibirindiro. Ariko ikintu gitangaje, uwo bita Sultani Makenga yatanze itegeko aravuga ati nyaboneka umuntu bita umucancuro wese aba akagera. Twabagejeho inkuru y'abacancuro bita Abanyakolombiya. Abanyakolombiya barakubiswe, haza Abanyangora barakubitwa, haza Abarusiya. None ikintu gitangaje, Abarusiya nibo babigorewemo, abacancuro babandi baje bari kumwe na Eric Dini Prince ba mbere ba Blackwater. Buriya abantu barakubiswe bakaye ko bahisomo rikomeye abandi bacancuro. Ababirigi rero bayayenze biti hano muri Haut Plateau cyangwa se muri imisozi ya Haut Plateau muri Kivu y'Amajyepfo. M23 bifashijwemo na komanda wabo Sultani Makenga yahaye itegeko abasirikare abakomanda bamwe na bamwe bayoboye kari agace, aravuga ati nta mubirigi nshaka muri ako gace. Ari nabyo byaje kugaragara yuko haguyemo ababirigi bageze kuri 3 kandi b'abakomanda bakomeye, bivuga yuko bari bayoboye urugamba rwa hariya. Byagenze gute? Muri operation y'ubuhanga y'ubushishozi bukoranywe ubuhangwa ndetse n'abatasi ba M23, bivuga yuko bifashishije special force ya M23 baje kuba bagwa gitumo bano bakomanda b'ababirigi, aho bavuga yuko bari barimo baracura umugambi wo kuba bagaba ibitero bimwe na bimwe mu birundo birimo bya M23 birimo hano muri kano gace ka Haut Plateau cyangwa muri no misozi. Bivuga yuko bafashwe bafatanwa bimwe mu bikoresho binakomeye cyane, bivuga yuko bishobora kuba byagira akamaro M23. Waba uzi ko umugambi bari gucura ari uwo kujya kubohoza bagenzi babo bafashwe na Twirwana ejo bundi ku itariki ya 30 ndetse hagapfiramo n'umwe. None se ubwo bakageraho bati none se wagize ngo uko bajya kwataka n'ubundi niko bagomba kugenda. Bari barimo bacura uburyo bwose inzira bakoresha kugira ngo batake bajye kubohoza abagenzi babo 3 bafashwe. Wewe baramwisho wari gukontrola amadrone. M23 irimo kubita mu cyico, irimo irabanza ikavanaho ba master plan cyangwa se bamwe mu bapanga urugamba. Bivuga yuko bano bapfuye ntago ari abasirikare basanzwe, reka abakomanda bakomeye babandi bajyaho urukomeye akavuga ati mujye hariya. Bo bari bashinzwe kuba bagaba bagenzi babo cyangwa se abatoya kuri bo, akavuga ati mugende mujye guteza umutekano mu cyari mu birindiro bya M23 hariya, mugende hariya. Ari nabyo byaje kugaragara yuko M23 ari operation yari yitezwe cyangwa se yari yizweho neza, bikoreshejwe ubutasi bwabo budakwema cyangwa se butaryama umunsi ku munsi, butanga amakuru yanyayo cyangwa se yizewe. Ari nabyo byaje kugaragara yuko bano basirikare baje kuba batarenga umutaro cyangwa se bataze kurenga hano muri iyi misozi ya Haut Plateau baje no kugwa. Ubwo yuko ari itegeko ryatanzwe na Sultani Makenga, ari aho bavuga yuko bano basirikare bari babangamiye bimwe mu bikorwa bya M23. Fisa n'amakuru dufite rero nayashi. So amakuru arahari. Tshisekedi yagiye aravuga ati rero wa mugabo we Emile wa Katari njye bareka nkubwiza ukuri, wowe uramutse wemeye idiru ntago hadiru ya danjire nziyo nahaye abanyamerika n'abashinwa, igihugu cyanjye nkagukubita imyaka nka 500 ukiri kugicukura amabuye y'agaciro mpaka. Ariko se ko umugabo amaze igihugu cyose akigurisha, bwarabanje akigurisha abanyamerika akigurisha abashinwa, none ageze no ku Banyakatari. Ariko ari kumusaba ngo ndagusabye umbabarire uve muri ibi ngibi, ureke gushyigikira ngo amahoro ngo ibiganiro ngo bibeho ngo dushyire ikingo hasi ngo niturwane. Genda gusabye ndashaka kwirwanira,
ndashaka kurwanya M23 nkabatsinsura ahasigaye akazagaragaza yuko ari igihanganye yarwanyije u Rwanda ngakarushyira hariya niko abavuga buri arashaka kubakubitwa akavuga ngo ni u Rwanda rwagiyeyo arashaka kugira icyubahiro avuga ati ngewe rwose M23 nawe kubise ifatikanyije n'u Rwanda ati nge ndakomeye kisaka de Chirombo Facibe ariko se fisi sematama ko ahantu bihera ibaza umuntu urimo ajya gusaba ikintu bita Katari iri mu bihugu buriya byarashweho na Irani ku rwego ruhambaye nayo irimo yarwana n'ibyayo none umugabo yahubutse nawe aje ajya gutanga mu y'agaciro kuri Katari bivuga yuko nayo irimo irahuza Amerika kugira ngo nayo ikavaringe bitewe n'ibintu uza n'ibisasu birimo baturuka muri Irani urumva umugabo atagiye gusara koko nyine ntago yabura kutajyayo kuko akeka yuko cyangwa se arashaka ko bavuga ko urabizi ko bagiye baba bahuza arashaka yuko bo bareka noneho kujya mbega bo ibyo kubahuza na M23 babishyira hasi noneho Katari ijye ku ruhande rwo kuvuga ati nibarwane kuko iby'ibindi biganiro byaranze nibarwane unesha unda yemeye unesha undi nuko nicyo Tshisekedi rero ari gushaka n'icyo ari kwingingira Emile wa Katari kugira ngo abafashe muri ubwo buryo ndetse akaba yanamusezeranyije ko agomba kuzamuha igihugu cye akagicukuramo amabuye y'agaciro nk'uko buriya Katari ni igihugu cy'igihanga nacyo gifite ikoranabuhanga cyane nubwo ari igihugu gitoya n'igihugu cy'igihanga cyane rero nawe ari amabuye y'agaciro waza ukacukura nk'abandi hose hari ahandi hatarakorwaho nawe ukahajyana imyaka runaka abashinwa yabahaye imyaka 100 abantuze abanyamerika imyaka 90 ababirigi bo sinzi ari igihe kingana iki ababirigi banze bakoramo ukijyanira ababirigi bo hariya yabega we ubwo iyo tuvuze abanyamerika bumve ko bafatikanyije n'abanyekanada muri biriya birombe bya Rufamini hariya Warikare baba bafatikanyije n'abanyekanada bacukura hariya bose baragabana so rero uyu mugabo nibyo ari kujya hariya noneho n'indi mpamvu yo gukomanyiriza u Rwanda agenda rusabira ibihano kuriya naho niho yagiye nibyo yagiye gukora ubu yicaye rwose ikawe yamaze kuyinywa ubu ari kuganira arimo aratera amasomo impande zose ebasha ibuye ndakurahiye ariko none narume naye nguko rero uwo bita Tshisekedi akaba akomeje byaragarutsweho na bamwe mu banyekongo bose ko umugabo amaze igihugu akigurisha ibiti bigenza gute umunsi habonetse bimwe mu bihugu bikafata Kongo bikayigira igihugu cyayo kigenga cyangwa se intara yabyo bizagenda biti twari tuzi abanyamerika ko barimo hariya barimo baricukura amabuye y'agaciro twari tuzi abashinwa hariya none hikubisemo binavuga yuko fisi uyu mugabo iturufu ya nyuma azabura ashobora no kuzajya mu Burusiya kwa Vladimir Putin hazagerayo nyine nabone ibintu bikomeje kwangana hazagerayo agasa ko maragiye guteza intambara gatatu y'isi kubera ko nafata ibihugu bimwe namwe bikomeye akabishyira muri Kongo do Ubushinwa buriyo Amerika niyo Katari nayo abafaransa bariyo n'ababirigi bariyo noneho n'Ubushinwa naramuka agiye no muri nahehe tubitse ko n'Abanyakolombia bariyo mu Ubushinwa tuvuge ku bihugu gusa Amerika iriyo Canada iriyo Ububirigi buriyo Ubufaransa buriyo noneho agiye kujya no ku ntuzi no ku Banyakatari no ku Barabu bashiremo Abarabu naho nuko noneho deni naramuka agiye no mu Bushinwa nako mu Burusiya ibihugu byose bino bikomeye bizaba bigize gute biri kuhahurira niramuka bihahuriye bikabyana umwiryanese bizakocoranira hariya intambara y'isi izabera muri Kongo fesi ngaye nguko reka tujyana mu minembwe byagenze bite nyaboneka mu minembwe arimo arabera ikintu bita jenoside idasanzwe abaturage ibiki barimo baribaza bagati umuntu watojwe agatozwa indangagaciro za gisirikare gutafata drone akayimanura akayita mu baturage cyo bita ubugome nyuma yuko twirwaneho ibashe kuba yahanura zimwe muri drone za FRDC ifatanyije abarundi iwabo byabakomeranye nabo moradukira mu minembwe yaza bakica abaturage babamaze kibyagenze biti nyuma yuko abarundi bafashe icyemezo cyo kuba bafata drone zimwe za kamikazi bavanye iwabo bakabasha kuba bazishumurana mu baturage bo mu minembwe muri kano gace bita ku Ndondo muri Rukera noneho bakoze ibintu bisa nkaho ari ubusazi bisa nkaho umuntu wese cyangwa se umuntu utekereza umuntu w'umusirikare watojwe atakabe ko atakora gufata drone y'intambara ukayishumura ukagenda ukayibisha mu giturage
kirimo abana, kirimo abagore, kirimo abagabo batazi, badafite umwitozo n'umwe wa gisirikare. Byanarakaje M23 bivuga yuko iraza gukora operasiyo idasanzwe kuba yahurira bano baturage bo ku Ndondo cyangwa se hano mu Minembwe. Tutse ko twirwaneho yakoze akazi gakomeye cyane. Aka kanya tuvugana ibaza yuko abarundi bafatanyije nabo FARDC ndetse na Wazalendo na FDLR fisi kano gace ntabwo bari bakageramo kandi ari partenye zifatanyije. Ikigaragara bano batwirwaneho bashobora kuba baratojwe neza na M23. Ahangaha niho ubuhangaje bwa M23 ndetse n'ubuhanga bwa Sultani Makenga bugaragarira. Aho bivuga yuko ibaze nawe tufasha abarundi FARDC, Wazalendo, FDLR, abacancuru bose bari muri kara gace hari hakurya mu Minembwe baza kugaba ibitero banifatishije drone, nta nubwo banarwana gusa. Bikaba byabonane ko bafata karo gace. Ni kigaragariye buhanga bukomeye, ariko binavuga yuko nyaboneka umuryango w'abibumbye ndetse n'ibindi miryango irebera abasivili igomba kuba yagiye ikikora. Ni keshi na keshi isuri gato ino M23 cyangwa se uno mutwe bitwaje intwaro wa M23 wagiye utabaza cyane, utabaza imiryango y'abibumbye, utabaza za MONUSCO, utabaza nyaboneka nta hantu hamwe mwe mwabona twagiye kwica abaturage, nta hantu hamwe mwe mwabona twasagariye abaturage. Twebwe icyo dukora no kuba twarengera umuturage ndetse tugaharana n'uburenganzira bwacu n'abakongomani. Christian rero iminota iratujyanye rero, reka duse n'abarekera aho ngaho. Dushimire abadukurikiye kuri aya makuru. Tubabwire ngo Imana ikomeze kubagirira neza cyane, Imana ikomeze ibarinde ibintu bimwe murakora, ibagure, ibaha amafaranga. Nyaboneka ariko nimwibagirwa akantu ka like, subscribe, share ndetse na comment, kugira ngo nicyo kintu kiba gitumye tuzirukana tubagezaho amakuru cyangwa se update ziba iryo ngiryo barishimwe bagakwiye kuduha natwe nyine. Ngaho nguko rero Imana ikomeze kubana namwe. Ciao ciao.